Rojek ji wan rojên xweş yê çiyayê Sîpanê xelatê bû, biharê çavên xwe li dinyayê vekirî bû û çiyayê Sîpanê xelatê bi biharê re xemilîbû. Gul û kulîlk bi bayê biharê şadibûn. Şalûl, civîk û bilbil ji kêf û eşqa re dixwendin. Heywanên bejî û kovî bihêna wan hatibû ber wan û li çolê lê çêrê digeriyan. Giha şin hatibû. Kanî deribûbûn xwişîna herikîna ava wan bû. Wê roja biharê siyabend û qeregêtiran xwe ji nava çiyê berdabûn miqabilî behra wanê. Wek bazên ku li ezmanên nêçîrê xwe bişopînin, ji jor ve li çar hêlê behna wanê û li dinyayê çavên xwe digerandin. Heta biharê li gelek deverên Sîpanê xelatê geriyabûn û xisar dabûn hecî kesên ku bi dest xwe vexistibûn. Bi biharê re hatibûn vê derê. Dixwestin hinekî li vê derê bihna xwe bedirin. Ew demek dirêj bû ku xwe dabûn vî cihê xwe û li dinyayê temaşe dikirin. Sê kon ber çavên siyabend ketibûn. Bala wî li wan bû. Piştî wextekê siyabend vegeriya ser birakê xwe yê qeregêtiran û jê re got: Birayê min, ez bala xwe didimê li binya çiyayê Sîpanê xelatê sê konê erebî vegirtîne. Ma tu jî wan nabînî? Erê, jixwe bala min jî li wan e. Ji sibêha Xwedê ve kerî û naxirên xwe li serê wî xopanî diçêrînin. Ez nema zanim xerîbin yan xelkê vî welatî ne. Qeynav û dengê min û birakê min li dara vê dinyayê nebihîstine. Yan bihîstîne û qey wana pir gewîne hesabê min û birayê min qet nakin. Tu rast dibêjî, heger wisa be xuya ye me bi tiştekî nahesibînin. Bira, em ê berê xwe bidin wan konanan bê ka xelkê kîjan welatî ne. Çima hatine konê xwe li vira danîne? Navê me bihîstîne yan na? Em ê fêm bikin. Bila be ka em xwe berdin hinda wan. Siyabend û qeregêtiran berê xwe dan konan û hatin gava ku gihaştin nêzîkî konan nêrîn ku di binê konê ewilî de keçikekê ku emrê wê li dora 14 salî keçikek bedewe golîsor pişta xwe daye stûna kon û rûniştiye. Qeregêtiran keniya û di nav dev henekan re got: Bira, ew keçika han jî ne felek be gelo. Bi vê gotinê re ken li rûyê siyabend jî bilav bû û got: Bira, bi navê Xwedê ev keçik felek be jî ez destê xwe pê nakim. Ma destê mirov li vê xweşikbûniyê digire û mirov xerabiyekî pê bike. Hema heta îro çi anîbe serê min jî bilaqe ser û ser çavê min. Her du rêheval bi tîqetîq keniyan. Her duyan jî hev du ti carî wisa bi kêf nedîtibûn. Lê bi carekê re awirê siyabend hat guhertin, serê xwe nêzîkî qeregêtiran kir û hêdîka ve jê re got: Bi navê Xwedê ev keçik bi dew û mar be, berdana wê ji destê min tune ye. Ez ê wê ji xwe re bînim. Heger birayê min destê xwe danî ser, ma ji kê zêde ye ku qebûl nekin? Tew nebû em ê bi çengûrê wê bigirin û ji birayê xwe re bibin. Bila wê çaxê ez mêra bibînim ku qebûl nekin. Ka em ê çawa bielimin bê ev kî ye? Qîza kê ye? Bi dehwe yan na? Qeregêtiran dîsa keniya hene kir û got: Tu zanî ku di rewşên wisa de serê min qet naşixole. Bibêje bikuje ez ê tavilê daxwazê te bînim cih. Lêbelê ez ê tiştên vî hawayî qet fêm nakim. Hela ez ê şûr li te bikişînim. Tu ji ber min bireve û xwe biavêje bextê wê bila
بشتخله بکا قیزه یان بمره بیچی کسه اول امی فهم بکن سیابند شغل قرگیتران کشان قرگیتران جبر وی رویا و چاوا هات در باسی بنی کون بو خواهد پشت وی او گود خواهی از ده بخت تدمه اوی هان بگی منه اوی من بکشه از ده دخل تمه بپارزه خجا نمازانی بو بیچده قومه بشاشوازی لسیابند و گریه و شر گود سوارو کسی ده بخت کسی ده کس نکشتیه وی مروفی خواهد یه بخت من وی بده خاطر من قیزه و وی عفو بکه خلق بسدان میران جهف دو کجن گاوا کجن جن تیکه و دوزه هر تشت تقده و دو صافی ده به ده ایجار چکر به دوید دوی عفو بکی سیابند فهم کر کو اوا کو به دیتنه که عاقل ده سری وی ده نهشت قیزه تشتا کو اولی دگر یا جخوا او بو خجه جی شیرا شکاکان بو قیزه گلک بدو بو جبر کو گلک بدو بو گلک پسمامن وی دلکت بون وی و جبونا وی پفچنی بون لوما نخوشی کتبونا برا براین وی و پسمامان هفت براین خجه بون او جبر وان قومینان گلکی عاجز ببون جبونا کو بیتر خرابی در نکوه بریار دابون کو راهشت بن خویا و گوتبون امی جخوا را جنا وان هر بار بکن جبونا خاطری کد روی مده زیدتر تبلیهوی در نکوه قنج اوه کو امج ورا هرن درکدن راببون جه واری خواه قوقتیا بون واتبون ورا لی های وان جه تونه بکو جبر دلوب ان خواه دابون آلی و هاتبون بر مزریبه راشتبون خجه و هاتبون سر چیای سیپان خلاده بشف گاوا کرا کتبون خجه خونک دیده بو و جه خونه شیار ببو برای وی مزن جیب وی بخواه حسیا بو و گوته بو خیره خواه من تو چما جه خو چنگ بو و تو راوی خیره من خونک دید دخونا من ده مدیدی که دو حب کلش لوی چیایی هنه و تین من جغاره در روینن و ده بن پیشیا گوتنه مروف لچیه نچه در نرانکه و خونا نچه نابینه هون بیا من دکن ام جوه داری هرن جه کدن خواه من ام زانن که دو کلش لوی چیایی سیپان خلاتی هنه جبر که سیوینه جه نچاری و جبو چوله کتنه و وان درانه دگرن یمینا حوتکی قرص او قرگیترانه یه دن جیجه را دبیجن سیابند سلوی ناو دنگی وان هیا دبیجن پهلوانی دست بالانه دم هفت برایتنه هگر که کاربن تجمع بستینن ام هرن کیجن ولاتیجی ستارته لجمع تونه برای من وای تو به دوی خود بیجی که وانا یه خراکرنه نه او کلشنی دست بلانه امی چما لورا بسکنن خمان نخواه و جخور راکه و اوی تشتک نبه خجه چه قاس لبروی گریا بو و گوتو بو جی برای وی نکاره بو تشتک گوه ندا بو پیوین وی و راکت بو سری سباهی برای وی راببون و هر هفت به هفت راد شبون نچیری خجه جی ده ترسا خونا خواه ده لمال بو جارک نری بو که کسین که هاتبون خونا وی جوی دتین یک جوان کد بنی کن لگوری که برای خواه گوتو بو اوی ناوی وی قرگیتران بویه یه دنجی لدروی لحنبری وی سکنی بو قرگیتران به جارک ره خواهویت بو پاش وی و سیابند خوالی رادکشاند بو تیگشت بو که او تشتا که کربون فن بو لی خوال نزانی دانی بو وک برا به قرگیتران پاراستی بو سیابند لحنبر وی سکنی بو هر چه قاسی ندخواست بده در جی دست و لنگین خواجه
ji tirsa li hev geriya bûn. Lê piştî demekin bi carekê re tirs ji dilê wê firiya bû û ji devla tirsê xwîna wê keliya bû ser Siyabend. Ji xewnê û vir ve Siyabend qet ji hişê wê derneketibû. Heta di dilê xwe de gotibû heger qeder be ew ê were serê min. Kes jî destê qedera xwe xelas nebûye. Siyabend piştî ku fêm kiribû xwecê ne bi mah re dawe lîstik da hileke û got: Gîzê, dilê min ji dilan re dilekî dîn e. Ez bala xwe didimê wê li biniya çiyayê Sîpanê xelatê sê konê erebî li jê xwe re vegirtine. Ez ê nizanim, ne hûn xerîb in ne xelkê vî welatî ne. Ma nav û dengê keleşê Sîpanê xelatê Siyabend û Qeregêtranê nebihîstine. Ez ê nemazanim zilamên me zilamên gelekî gevî ne. Qey qet hesabê me herdû birayan nakin. Xecê li Siyabend vegerand û got: Siwaro, me qey haya weja, axireta we tune ye, heger di bala we de nayê, ez ê di bala we de bînim. Dinya derewîn ji kesî re nemaye. Ew ê Xwedaya alemê rojekê taliya vê dinyayê jî bîne. Wê Xwedê li erda xwe heqiya xwe dîne. Wê heqê evdê xwe re bi hev re bibîne. Heqê bizina kol ji bizina qoloç re namîne. Lo Siwaro, Keleşo, tu û birakê xwe bes vê pozbilindiyê bikin û vî tebhê xwe biterekînin. Heger tu yê sewala me bikî, em xerîb in, ne xelkê vî welatî ne. Heger tu pirsa ji zilamên me bikî, çil zilamên me hene. Her siwarekî me rimên 100 siwarî li ser pişta wî ne. Bawer bikin, serê vê sibehê derketine, ez nemazanim ew ê li talanê kîjan hişîrê xin. Ew ê wan kolî poşman bi ser malên xwe wan da vegerînin. Me nav û dengê we jî bîstiye. Ma ne hûnî sîûne ne li vê dinyayê sî û sitara we tune ye. Ez xecê me, xweya heft bira me, dotmama 12 pismama me, şêrîn berdilê dê û bava, şêrîna berdilê bava me. Bavê min hesin bi sarî xwar, haya we jî heye. Siyabend bi wan gotinên xecê êşiya nema xwe girt, peyva wê birî û li wê vegirand û got: Nexwe navê te Xecê ye, de baş e Xecê, ez bala xwe didimê, heya û fedî li wecê te qet tune ye. Çawa tu van tanê giran li rûyê me herdû birayan dixî. De çel siwarê te hene û her siwarekî te rihmê çil siwarî li ser pişta wî ne. De ez û birayê xwe em herdû jî sêwî ne. Di dinyayê de sî û sitara me tune ye. Ez bi navê Xwedê son dixwim ku em ê vê sibehê te birevînin. Em ê berê xwe bidin pozê Sîpanê xelatê hemberî bihra wanê. Em ê xwe bidin heniya çil siwarên te. Heger mirovnê çêbin, bila li pey te werin. Em ê şer û pevçûnekê bi hev re deynin. De wê çaxê tu yê derbê sêwiyan û yê çil siwarên xwe bi çavên xwe bibînî. Siyabendê Silêvî, xwediyê tîr û kevanê zîvîn, xwediyê lahûra qetlê, sîwarê damirqarê xeybê, hema wê gava bi destê Xecê digire, bi destê keçika eşîra Şikaka digire û wê diavêje ser pişta hespê. Bi destê xwe yê din lahûrê xwe hildigire û berê xwe dide çiyayê Sîpanê xelatê. Sîpanê xelatê çiyayekî bilind e, di binî re çem û kanî, mêrg û zozan in, çayîr in û çîman in. Ava ser û cemidî li zozanan diherikin. Bi çûna zivistanê re berf jî li ser rabûye. Li dewsa zivistanê biharê xwe li cihê kiriye, bi dengê şalûl û bilbilan xwezeya xemilî şermestik dibe. Siyabend û Qeregêtran dikarin tavilê şopa xwe li vî çiyayê wenda bikin.
لی جبر کو پیوین خجا گلی سور او تانان دنه تنو خواددن هیویا سواری خجی ورن شریوان لوما رودنن و خوابدن بندا برا و چل کلشن عشیره شکاکا. دوی نافبری ده بیدنگی یک چیده به کس جوان ناپی و نسیه بد نخجی و نجی قرگیتران ده ناکن. بالا وان لخوازای هر یک جوان لتشتان ده فکره قرگیتران بیدنگی عجز بو. بیدنگی خیرا کرو گود. برا ازج خدای جورین دعای که بکم توج کرم خواه رج دعای که خواه را ببیجی آمین. بلکه وی چاق خدای عالم دنیای که دعای که قبول بکه. افسری چند روزانه که منج خواه را شرک به چاوین سری خواه ندیتیه. خوزی جی خیر خودی را بلا خدای عالم چل سواری جبرای تا قرگیتران را بشینه. لسری چیزیپان خلات مقابلی بهروانی امی جخور را شر و جنگ که دینن. وله براکو وچاقه توی درب براکی خواه قرگیتران به چاوین سری خواه ببینی. سیابند گود برای من دو گود قی از دنیای گشی بگرم جی از میره کی وک برای خواه قرگیتران سالی قد نبینم. لیاز بالا خواه دمی جان و جگر لناوا برای من دتونه وان زرت و فورتن که تدکی از به دو پریان ناحسبینم. از جی دعای کی بکم ایجار توج کرم خواه را ببیجا آمین. بلا خدای عالم سری ویس بهی رستم زال جتکی را بشینه. اما لسر چیای سیپان خلات شر و جنگک دینن. دوی چاقه توی درب برای خواه دنیا و آخرت شر سیابن جی به چاوین سری خواه ببینی. خجه گود کلاش نو از نبینم که خوین کتیه چاوین و دوی مروف خیری جه خدای خوب بخوازه که خدا مزن خیریه بسر مروف دا بشینه. قیهون نزانن عادتین خدای عالم چاویه. خدای حقان ناهله از بالا خود دمی هون گلکی قره و پوز بلندن و هون دسر خوره چونه. هونی ببینن خدای عالم او بارکی گران بسر و بینه. اگر از خیزا باوی خوابم هونی جی ده پر نیز ده بلای خواب ببینن. از خجیمه خواه هفت برا دومتمام و دونزه پسمامامه. بالا خود دمی که ویگاوی حسیری بردستی و حسیرا بردستی و هر دو برامه. سیابند گود لیمانه من جتا سوال کرد تا گود امی خلکی وی ولاتینه چل سوارین مهنه. هر سوارک من نزانم به چند سوارینه. تجمرق گوت بو هون دو سیوینه لدنیای سی و استاروتونه. ده بلا او ظلامه که تو قالا واندکی ورن وی چاقه توی دربه ما هر دو سیویان جی به چاوین سری خواه ببینی. خجه از جیزانم که دنیا دروین نه و جته افده خوده را نامینه. خجه گوت از دنرم که هون جه خوین و رجاندن پی و گوه نادن تشتکی. بنر لوه باره چه خوش بهاره لدنیا دم و دورانه. افخوشی جوارا نامینه. هون وسا فورت و زارتان لهم برقیزی باوان دکن ما جوارا نه عیبه و کیمانیه گرانه نها و از روان دمه لی نزانم از و کی جانی رمه. قرگیتران گود تو جه که من سیابند رایی نزاوی گاوی جه که شوکهات بیرا خجا گلیسور و گریه سر سیابند گود حتی که قاط کنج بوکانی جمرا نی کرین از وی زواجه بهتر را قبول نکم. قید وی تشتک بقامیا قید وی قدرک باتا چه قید وی خجی وی خواسته که بخواسته که شیرت تمی گلی گازن و شرکرنا ویا دمک بری باتا چه قید وی سیابند بشویا و قرگیتران لپی خواه بشتا
داکو قرگیتان لپشتا وی بچویا. قید في سیابند خودی لاهوری قتلی خودی تیرو کیوانین زفین و سواری دا مرقاری حیبه ایشاج دستچونا برا و هوگری خواه بکشاندا. قید في تشتا کو دویا بو بقومیا به پیفو خواستک بقومیا. گاوه کو خواجه داوا بکانیه دکه تشتکی ده نای سر بالا سیابند. بگوتنا خاجه را بجاره که را بریاره ده راد بسته خود داویجه سر پشتا ده مرقاری خیبی او ده را. اوی هر خبر ده باجیر اوج خجا خور را قطع کنجه بکانیه بکر را او بینه. اوی دلی خجا گولیسو شابکه لحینا چند گاوان چویه و به دربکی را فکرک لپلی پیداد به. فکره که براکی وی قرگیتران خجا گولیسور جخور را ببه و هر را دکفه دلیوی. دسکنه لپاش خودنه را قرگیتران دبیجه تکو چه بو چه ما سکنی؟ قط هم اوسا. نا قطو هم اوسا. من فهم کر. از نگده ما نهاتو دبیجی مروین شیری خواو میتیه باوری بیوان نای. لیکو گاوا از خواه بردم باجه رو براکی من قرگیتران خاجه جو خور را ببه هر را. دوگر وره لنگی من دقیده خوره نابه قرگیتران از چاوا دقیده خم. بواحد به اگر تو من نخی قیده من ناش که تو درکی به هر ری. سیابند و گریه هاتن قرگیتران و خواجه گولیسور خواجه سر پشتا دمرقاری عبید هر دو لنگی براکی خواه قرگیتران سالین خست قیده. گاوا که اف دکره و به خوشی بکرن خواه دیشیا لی نزانی بود چما دیسا جی لنگی قرگیتران ده خست قیده. پشتی که قرگیتران قید کرده بو جنوبه لحسب خواه دمرقاری خیبه سوار ببو. حیوان دا بو برزنگویان و وک تیراج جوان به فلته بر به باجر ود چو.